Mag Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi hadana li khairil adyan. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa akmala lana dinana wa atamma alayna ni'matah. Wa radiya lana al-islam dinan. Fala na'budu wa la nasta'inu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasih sing kami atiranan, sumambot kita pagpatumtum kato taniw katan muna na in magpatumtum hawak to ini insyaallah ta'ala. Daing haayat sinallahu subhanahu wa ta'ala Suratul Hujurat ayat hangpu Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Beta doon ha ayat ini in matan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala magtay manghud. Haati niya impagtay manghud sin sila, labi rin sin pagtay manghud sin hangkaliuran. Hangkaina hangkama, atawa hangkaina atawa hangkama. Inyan to pagtay manghud, sarta pagkasilasa, labay ring haamuin, puunan pagkasilasa sin maas sin sila pakanya. Sumagawain ini pagtay manghud haagama Islam beta kato sin hambuok mananapsir kala Allama Sa'di rahimahullah hadha aqdun aqadahullahu bainal mu'minin. In ayat inilaw niya parjanjian mahugot in naginang parjanjian Allahu subhanahu wa ta'ala. Biita niya runa ini annahu idha wujida fi ay shakhsin kan fi masyriqil ardi wa magharibiha isiyo-siyo lang niya manusia kabaakan in kaaunan niya haunu na nakabutang siwo da hasadlupan asubangan hauttara hasatan uno na ini puunan niya lamod ing katan mano siya halom singgumi ini siya butdun hay ni sibo dalan ng Jipon, Milikan, Jerman ataw uno na sibo da mano siya puti iban itom sumagawa insarat sinallahu subhanahu wa ta'ala al-imanu billah. In sila nagpaparat saya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In pamarat saya pa Allahu subhanahu wa ta'ala apabila kiyabangbukan sin manusia habya ini butang niya misan pa sila wala nakapag-alop, misan pa sila wala nakapag-anggo
Karwa-rwa, amuyin mag-iyan magtaymanghod kita, hatat ka lain sila, labay ring hapamarat saya, pa Allahu Ta'ala mo na ring hakatan, wa malaikatuhu, na mamarat saya malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kutubi, iban sing kakitab-kitaban sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa rusuli, iban sing katandaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing hamanga ini malaikat, sampay na pa mga daak sin Allah ta'ala manusia, iban sin al-yawm al-akhir, sampay pa adlaw akhirat, in sila ini fa innahu akhun lil mu'minin. In sila ini nasabot tay manghud sin bariman. Nabang kita bariman, wayroon lang ta amuin pinigon sing kita bangsa, subay imbangsa niya hambok da bangsa sin bariman, daing ha Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in nakalabiray hakatang bangsa, ngihanan si Mano si Alam Singgumi, amo na yung mga sila bariman, in sila katan mga kataw-tay manghuran, magtay manghud. Ikhwatun tujabu an yuhibbu lahul mu'minun. Amin pagtay manghud, wajib hatiap-tiap, mu'min lumasa, haamin tay manghud niya Muslim. Sarta impaglasa niya, hatay manghud niya, biya sin paglasa niya, hagin hawabaran niya. Asabiyat to biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amiran bihukukil ikhwah al-imaniya. Amuyin in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta katutan niyo, nang daki katutan niyo, ha parsababan sin kapatut sin pagtaymanghod hapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitan kita niyo, la tahasadu, ayaw kamu magjangki-jangkihi, wala tabagadu, ayaw kamu magdugal-diugali, magastuli-astuli, wala bay'a ahadukum ala bay'i ba'd, ayaw mag-agaw pag-usahain magtaymanghod mu'min, subay magsud-sud, magsulot-sulot, doon hapag usaha, magbahagi-bihagi. Bihan im magtaymanghod, inway usaha, tabangon sinta ka usaha. Inyaon limamud nag-usaha, di ilan mo siya kapatot sing kapatot niya. Di siya manjari, lunggoon sinhambuok, sarta di siya manjari, amuin bunsakon, biya wayron halga, amin wayroon doonhan mayta, sa biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan, yasuddu ba'duhu ba'da. In mu'min, iban sintay manghud niya mu'min, biya sa pantun biyangon, na bang biya sa pantun biyangon, ampa naligad inambok biyangon, makananam ingkataan sin kabinsanaan. Bihan, biya dasin, launta nagpikit kau sin hambok kahuyaon, biyangon mo silansang, doon hayan bang naukatil lansang malubo siya mga katawtemuran. Di iyad tumanjari, jumatuha antara si magtaymahod, hangan sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na tuod. Insarat dakula doon haon, pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta pamarat saya mga malaikat niya, mga kakitab-kitaban niya, iban hakarasulan niya, iban sin adlaw kiamat, lamud na roon in, amoy in, launta pakadaran sin kita, dahin di halaw man sing gumi, sampay kita mabot pa adlaw kana, inyan katan, ini, siusulat katan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yadto halawhil mahfuz,
amuin inot ito, inot doon haon, maigdeng kato tanyo sampay, maubosing katan, kiyadar sinallahu talakato, amuin, mahinang na siya ta napadyatuna atawa di matuna. Naamoy to mga kataw tay manghuran ha kama Islam.